država koja ima u svom temelju, u svom političkom subjektivitetu jednu tako čvrsto ugrađen element, mora da učini sve da bi taj dobar element promovisao. Evo tu da su izbori višestruko značajni i politički, značajni su ustavno, značajni su za nacionalne manjine, značajni su zbog onoga što će po novom zakonu nacionalni savjeti nakon izbora početi da rade, značajni su zbog toga jer unutra svake nacionalne zajednice ovi izbori znače određeno preispitivanje, znače postavljanje novih lidera koji će u ovim oblastima obezbeđivati nacionalnim manjinama uživanje tih ustavnih prava. Dakle, taj značaj je višestruk toliko da, bojim se da ne možemo u ovom trenutku da istaknemo neki od tih elemenata i napokon značajan je zbog činjenice da se ovakva vrsta izbora za nacionalne savete, za organ manjinske samouprave prvi put dešava u Evropi.